Som gục chẳng lạ sang đi nó ra được và vài thủ tư đã đi xong được nhìn tuần tiếp hiên một đấy là cô thành sự mà chúng ta Amun ý các thiện sĩ nó ra lại của ai không là phải tạ chỉ phải cái con lệ lệ cái dâm lợi cái ở xoài cái tổ và cải thiện cái tạo nào là những cô lê văn giống túc mòn không lầu cái tiếng lệ cái bài họ cũng giống ấy tạ ghiền khẩn vấn đề và chỉ phạm và tu phạm phạt giống nó tiền này xin nó sung à lúc tê phát tiền hợp tê phát lúc tê ta có thể không đi làm có thể nênเป็นผู้phát ngô tại lễ hội tiệc hoa cái mô tổ phố cái thể tại phát tê tay cái chữ thì cái bài họ số siêu phát thể bao có thể phát là saoอย่างไรเห็นดูเห็นpastor ผู้ pastor di signal cerai pada kali aku nak ban solo kecil sekali sakit pun sudah tinggal ke ban kecil kusim tu nanti pas lau kecil cantik dia tak kena ni.
chân đến bền tộc thì bạn thấy là sẽ và anh nhớ biển cái hết thế rồi cái chỉ lái thì miễn giải nhưng mà cũng chít chân dây người quê mà nó mà hò nó sạn nó chân chân xe cố mà muốn làm cài rồi quê sạn bỏ lại hình vì dùng điện tại đã sạn thì số là sẵn những người thì executive secretary report hay đúng tiêu là cụ sĩ đồng bộ là số tiền cho sản kêu hành lắng tiếng lệ vice secretary phát ám ảnh tiếng lại thì lùa phải chi assistant teacher budget chara anh kêu bằng cái quảng minh tê tiếng lệ volunteer bị xây tiếng lệ cho vì pastor no mà sự kế mà volunteer cái gì tiếng lệ cái hồ phật lăng mã thì lại cái hệ thì đáng xa Amun là đạo hay là phát triển thu sinh hoạt đến đây đến phát triển thu sinh hoạt đầu tiên và hi là khi mà phát triển như vậy cái bản thu sự là cùngนี้ô प्यास मेरी जरा तू बुझा दे जिंदगी के उजाले आ आ आ जिंदगी के अंधेरे मिटा दे आशीषों के समंदर आ आ आ प्यास मेरी जरा तू बुझा दे तान बानों में जे पाप कीता नबानों में जैसे जिंदगी बन गई ऐसे उलझन ऐसे उलझन से मुझको छुड़ा ले
बुझा दे जिंदगी के उजाले आ आ आ जिंदगी के अंधेरे मिटा दे आशीषों के समंदर आ आ आ प्यास मेरी जरा तू बुझा दे आज भी है नजर मुझको आता क्रूस से जो तेरा खून बहा था दर्द और गम से भरा तेरा चेहरा मुझको सर या हुआ हंस देता पाँव कमजोर है कैसे आऊं अब मुझको तू ही आके बचा ले जिंदगी के उजाले आ आ आ जिंदगी के अंधेरे मिटा दे आशीषों के समंदर आ आ आ प्यास मेरी जरा तू बुझा दे somebody सांचा के जागते आज भी है नजर मुझको आता क्रूस से जो तेरा खून बहा था दर्द और गम से भरा तेरा चेहरा मुझको अक्सर ये आवाज देता मारू कमजोर है कैसे आऊं अब मुझको तू ही आके बचा ले जिंदगी के अंधेरे आ आ आ प्यास मेरी जरा तू बुझा दे Amen. 2014 konin Lasang akisam jing sa Lasang North kuna south west kuna east heti sanga zong kum sang ni wa ang chi nga zong kum sang wa nong chi nga zong slogan hatta ithala now aume is it chun ho bumi te ho ione sunubin ana samuite hallelujah amen hallelujah amen amen hallelujah ipame lumpina patin chang hen lam amen zakat Christian ihinaw dem tuchung Khoppi wena de senin kilangin kimuin ikihaw na haw jong asang khazin pathe thwa inam kai haw jong limovin patin amang chan kai hom haw jong khashi ho bo kon taka ali chang kai thewam tile ko ki Christian te jong nidan ka ali chimlawa kai hom the ihi now immature zakha ihi now ifin now aize ki pa mo zengin ulin sinang sorai chunga u chairmanin ki pa thu hin season wa choila hin sa pi pa u sirong bola unya kaput a give pa
ya chuka ga pi he ki pilo le la ile la pi kin yan sa akunin ko saya nu than pui le tunis la a tule la ilangai all India radio Lasang ko na mau je na ila ngai je chung thona ki pa tu sa tai ga ko win nomination committee paksa na le kilo na banga tunisa ting le Manipur gama so pudina ho ganti haksa na dinga tulom se khom ding ti ji wa pula ki dong no bai ta ye chun tulom san do na tia programa chu ki cancel a hin san do dinga min na chu upapun jong dong sit ta ga het tim di pakai min kala timin ichimana chu ipi form duty na hilowa pot gula pa ding ko ikigot naw pa ta ko mai pi diu pa ji at igo nga hije ipa tain lom ho akonin ichi nge naw bangin tim nge na bangin amon hin pi win kesi win dangka sang li le zanga le som ko hin pi nu ten sang sagi le zani le som sagi le nga hin pi win khang tha ten sanga le zagu le som ko hin pi win go mai sang som le sagi le zanga le som nga le nga hi je zo tim kin ni bol tim wa hin nu hong to chi class un ki bol tan te bol cha hi head office lu din hi je tu chung i Khoppi wa hi ho bumi te ho pastor hian kai chang san pakai pachana tong dia som le ko chan na Synod in pin nisim som le ko kulte sang khat jaku som ko le sagi nya pa chapa chule tagau themina khu de na anani jipat ki fana pakai kin bol nan nok na sangin ha sat na tam zo palin pakai pa na to na on tho ta in lung chon no hilin kum som ni le ku ge ato zowin nisim som ni le na fakul tamul pa sang ni le som ni le thumi ko na to na kun ji so ta in chol nga na ani ta hi ta san na lam hi hen on tho na lam hi le be sui thei ta to nga kum Gaya to hi som ni le gu chan na KCC Assam Synod pin het pin na akini to ifana chemel chi na hi kipi hi pathian sakau the pi hi jing ta he orden hi kum nisim som le gu bul te pa sang khat jako som ko le sagi orden bola Limsa Pastor PK Gangte Moderator Ordin Mun Pilikul Christian Church dated 18 February 2024 Lasang Christian Church Ichihi Office Lama to Anadola Sana Kini Nichun Assistant Moderator One Silpi na Retau Pi na Nadzong Ananizin Isi chun tuni hin si Khoppi hin lung set tayin ilawa senior pen to na kapa em thangiu kapa mu pau thangiwin ichi hi han do nei ga ni pi leo kya ga ti me in u moderator dong lung set lai lung ding hen lang abanin tuchu Khoppi jam hoi dingin Synod kwel dingin Pilikul Christian Church khang asal dong za kai Khoppi win ma chela ngi ta tai ga sa pi win
Acuwa bol kini pun mel cina til pi akipinomin sim lele leo he hui sau di he sinot Khoppi kuera iga pan pina ki pa pina hichi memento hi assistant moderator iga atlan piona lam kai pu khat penong yan lang musang ni ki pa minti Muzingka ala sa utsuk itimin hubu o katpen hubu owin ka sa apang sa chay tata siwata do lubu paumi lama kipatil pi kipatil na pun nomu ahidit zolang ting le report to goma so piu de nau te dinga ni le go san chu hin ko liu hin te ki pai ba đến cái secretary phát và biểu tế nên iwan non pat ne cha la diu hin masa pening to Khoppi content pu lang hin hung hen lang penien hin pam ta kai phan ka te anu sa pena ka sei nom chu Sunod finance department hi alin tan na to long aha tan alal mang sungai ki pat long ka sei nomin pun kya hi allo solman lo ama hin na nasakta to a tabanga chu hin to komwa hi ki mai ji hin yo nai ji tim long le ama le lam kai chang de san zala pha eng pe zal lam kai chang le pi te chunga na komwa ki pa thokin sejin pathin lo pin dinga kai na sa di chu I dinga boy ka hem tin ki sa din ge
pi na chang tai cái này nó này ai khát min pa ông ta tu kuma CMS khát aman pila chiga ve na hele average and lang percentage ng zuyang si chiga ve na hele inside Christian Church ti tam pen member han lang tingal lang mga hanong le ahewin li chun ki pa mong ki chu bung mi te chung ang pa tu ga ki sein ji chun sang pen hi naw dong zuya pa manong ne cha ga ki sim pen mu sit tin kong sai ho bung mi te tu la pe le pa mu te dam ti ngai dong le sanga ki te tho wa ni khat thaman pi na ta pan la di win zong ho bung mi te ga ki pe le Church ko lam kai ho he asar langa expat si hi pa mi ku e ho lai le ga e ga bol pi le hi ve ton thei ta pa mi dile kul khang tha te jong gut san pe ki ma an ki bu tu bin lang zo ting le tu lom se khom na ga ni di wa hi tu long dong dinga chu nomination committee of the KCC pa Synod sunga gam kai za ko hi ve gam kai ko ta ve Barak Valley hi zong hi gam kai khata lang hoi Christian Church muna Khoppi nei wa chu kon do hin pathin nei pu jun tin mo zong hi pu pi samun tin why budget i mai ga pi lo in all like vai hom dang kung ki hiu pe wen gam kai to bang ham pyo in ku chung Friday zan kun kim zan na lom ki ho no ai jong chu lom tina chu pang wa hi KCN lam chun an ko hai je umin tu te na hi le BVP gam kai mu te jong ang saji ta vi ti chu KCN samson mu te na ini yang diulang Synod sunga hubung saat di som ngale segi hize mihimza numei sang di zagup som git leli pasal sang li zako som ko leli kopkom sang ko zagup le som segi lagi 9,678 member hibe gamtha hubung miza hi Gorkha Christian Church hi zagi te som ko le ko hize UP lang hi anakila lo la ye tin tak sai le Khoppi nei ki lang ti lo pangin ti agoma hi sang som le zanga le som sagi hibe Synod sunga hubung pa hi som sagi le khat istimuven hubung de kon zakhat le som gi istimuve achana tong pastor som ni lenga ahi evangelist mi gu mission teacher som le thu ze pas tu chung session phat sa dong zuya achana tong dia ngak za pastor khat hiin hubung pa thu evangelist khat ini suna kinbor suize tu pe na hi pathin thu theology sim jing lai hi Synod he pa pathin thu kizil hi mi thu mai je khat hi kong sai Christian Church sa thin lam kai gam thu hi ama hin MT tu kum April la hin zo den hitai khat hi ngkang Elvis heng na hin changpijang Christian Church sa kon chule sat kin len thang changpijang Christian Church sa kon ma man hin BD sin jing lai ri kum ni to banga bat thon la ye Synod sunga tu kum sunga naw ping tha za nu me som ge le khat hi pasal zakat hi ngok khom za le som gi le khat hi je
Sunod sunga kum sunga jeneza hi dan tiang lu sim dau tin ko ma chu za le ko hi je ikun wa di hi tai ku mang tam ten ji nei te Sunod sunga sarkar tong za hi numei za le som le kha le hi in pasal zani le som le di go khom zani le som ni le la je Zo lang ay pon mangawin yung kumin hubung khatin itong ubi plan mo lilim sanod za su pichu som nile sagi enze tuchung Khoppi hin malzin hi registration ki bolza ko hi hong zo se kisim le tam ta hi thong dim ta sano me registration hi zathum le som ko le ge de in ta cha hi som thum le khat de in ko khom zathum le som ko le ko hi kone ho mi za hi zagu le som sagi yung langa ni hau kon ho he asar lo jin he nan ke khop si ke oi ni su bo ni pastor ko bang chum noi to tim thei lo wa he langa he online ba nga he ka tu ti ni khop si ni na le chin ti wo tu chung khop pi wa ki lo pathin long sin za la dam nei leo som di le sagi chan na KCC Synod Khoppi hi Jampisang Christian Church muna din hi je bung mi ten jong tai ni na ki gut pi ubin tin salam thupi ding tu kuma hi inam din munu chole o bung din mun to ki tu a pakaya ngai jing Isaya busong di sang tu berkat je dalam suhal na Yesus pi pastor kami si sang tun kim ni za na patin tu isi pi kal chun hukuma dalam suhal na hi Yesus pi je Cutiang le barak meli lama dinga ina le long pi di wa pastor le jang ti Som li le sagi chan na Christian Church Khoppi ting le sagaw lam na iba diu ho chu upasuk lu din yang na hiin upasuk kamilin chang san hiin upasuk thang sim chang san khol jang namo thun hin kit ting le Christian Church dinga nakigya na hiin ahin la lam kai hon ahin ngai tu bin Udin munta hi Assam Synod adi asung pisang Christian Church hi Khoppi ni dinga kigo ngahin ahung flong ding Mars tarik som dinga le som ligi sungai kini ding ahije nisi chun lom langa ahin gamkai langa ahin hauso ahibin po ahibin dấu tiếng là hết sạn là dòng cái to lên tiếng là chế tiếng cái tiếng là gì dòng cái giờ Christian Church muna tôi cùng Assembly ở vùng miền tây tất cả cái nào cái gì cả sạn nào cái tôi mua ba dòng cái phá mi rai sang Thiên hô lô lại và cái tạ bằng cầm tâm luôn cái tạ mi gì thì chú đã buồn đỏ nôm